Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanan na parang iti nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At iti istoryangen kam pinalwan. Sige, kusayam ipag. Dito'y drama tayo. Domi, mabalin namin. At maragsakan. Adumot dagiti nakamisuot, Sherman. Dagiti nakatugaw a medyo alanganen, wino dagiti agradwara barangay officials. Maragsakan da tagtultuloy lata ti panagtakam da. Dagiti napayagan ng tarigagay, napaay da. Osto ka. Kastamatan kadagiti sa nakuntinto iti panagtakam dagiti barangay officials da, masuron da. Isa nabingay ti kapanunutan kan rik na dagiti bumarangay, iti dati panakaitantanmanan ti barangay kan iskay elections. Un nga rod, Tapuera de los Buenos, adumot ngamin dagiti barangay officials nga bosado, ken kunam no asino dan, ngem dida mo nga impatugaw ida dagiti kabarangayan da, amang ibagi kumakadakwada. Un nga rod Ngem awan mabalin. May isan alintag dayta ta pinirma na ni PBBM ket san matuloy ti eleksyon inton December daytoy atawan ngem ada matagkon na mabalin kan matuloy lata jakam mo. Anda pagimbagan na no sana matuloy. Nadamat pagdaksan na rayta. Takas iti ko na tayo. Saan pa lang masukatan ng iti saan nga effective a barangay? Iso nga ron. Kasko ba dito'y nagbugsutan? Ada ko madagiti rumbang nga masukatanay nakagawad tan nalabusdan. Nasa uyaw. Kitamok, adumanen ita ti maragsakan kadakwada nang runa kadagiti alanganen na mga bakuma. Yan. Malaksid, no isudalat ta ti pilya ng iti bumarangay, wano kabarangayan tayo, awan mabalin. Dahil tangarod mo tirigat na. Uray ko na tayo amasukatan da ko man. No isuda man ang tibutusan dagiti barangay awan mabalin. Palakit, urahin tayo manan ti panakadanon dahi tangal daw. Awan mabalin tayo. Nagudong ni tata. Amok, maragsaka, ta saan na natuloy ti barangay kan iska elections iti dahi ataway. May tantan ti panaggraduar na, ta last term nan. Lupay shock ti talaga kayat na amang sukat ken kwa na.
timot sa bali abangir. Nasayat mo't ket diat sana natuloy. Sila sa anak pa lang nga nakasagana nga agbali na chairman. No bilang takayatdak na iti kabaranggayan may. Ay, biyag. Barangay elections. Adumanan tinakanganga anang namnama. Abal tuloy yan ti barangay eleksyon. Anyamat na gitaro sa. Ti, Di taman eh. Apay, saan mo amangag? Saan ka matitilag? di tayan damang kulas? Kanayan lata mo takasta. Uraan niya nga al-al daw. Nagpigsa ti panagpatukar da iti amplipayot da. No saan agakanta da? Katrip da nga ron. Gauray madisturbo ti karuba da. Ti amuda nga rod, katawan ka aruba na. At ako barangay ordinance amang iparit iti kastaunay apigsa ti panagpatukar. Kan rinabi nga bibidyo kay nga awan ba't gapuna. Ano usam ka nila tandong? Agbiro ka pa lang ti kariri makulat. Maringringak nga raw. Sa anak ang makasurat. Ay, day talaang Oh, kahit anya nga rod ita. Ay. Siya ako na tagreklamo di barangay. Anya? Maditikas ta. Lusag paminsan lang, mabalin. Yung pirigat na, dandani inaldaw mo tayo. Duming, Sana ka po ta saan tayo nga reklamo akaroba da akit kastamot tan ti aramid da. ay na, aging ka iti mapasensyaam. Pasensyaam, Duming. Ipagpagapumla ko man kan tatang. At danto lakit di masauda no mismo asika ti agreklamo. Apay, awan karbe nga, wano kalinte ka. Adda, api kat din nga awan. Wait lagayang. Ti pagsidawak. Unay nga anos dan. Saan da nga ta matitilag? Saan siguro ala, bayam tin nakasarita ni tatang. Ibagak nga iso ti mang sitarwan no makisarita ken ni tata kulas. Damang kulas nanang. Ayun na yan, di da matitilang. Saan nga taa? Bayam, ibagak to kung tatang mau. Wan man nanang. Masurun launa yan ni Duming. Di da mo ti kaaruba da, maisturbaw. Kasla nga awan nga rod ka aruba ta. Kasla nga isuda ti tao dito rabaw ti daga. Unay da kita at taon. Nakaro da. At ipakasurnan ni Duming kat danda ni inaldaw kasta. Nang runa no agi inumdan. Awan to ti arideng gamon. Sige bayam, ibagak to kung tatang yaw. Napananda ay ha. Inaawis ni kumpare na ahironsyo Adan sa pasken ti kumpare na ta nagbalikbayan tay anak na nga inhinyero. Iso aya? Ay kat inumanen ano kasta. Ay, nasa umon. Nga makaamon no di na kontrolin ti inom na. Amuna mo't amay parit kan ko Ay nagadula nga ruden ti mariknada no uminom da. Ipilit da pailaang. Saan nga rod amaan anawa? Inton dilawaan makaungat pa ay. Alakit. Nayon nga tanti panaglakay da Maaw-awatan nyo latan ni tatang. Asino ti absent, akagawad?
Di kagawad pa tok, Chairman. Napanan naman. Saan nga mo Yes, kay. Sala makita dito'y no panagala iti honorarium. Sipo, di dinamwanda adi matuloy ti barangay eleksyon si ti daytoy atawin. Nagsublima na ti aramid dagita kagawad. Udno day ta, chairman. Uray pa nag-aawat iti honorarium. Asaray di pa'y tumami daw dito'y nang runakit at dan sa marikrik nana. German, iso mawawatan tayo kuman. Malala. Ikabil mo nga ron dita nga absent. Kat anya nga rod. Number 1 nga agenda tayo in business matters. Kat iso ti panagaramid tayo kuma iti ordinansa. Amang regulate iti panag-video kitayo. Malaksid no at the birthday. Napintas na ita, Chairman. Siya kunti mang-emotion iti da ita. Saan la ita? Anda ko curfew na iti rabi eh. Aging galang iti alas 10. Sige. Masapol ang maaprobaran da ito iti assembly. Ngamputaren tayo itan, da ito a barangay ordinance. Kalbasan na ipasa tayo da ito iti municipal council, tapno nabakbakad. Sana bali, chairman. Adumad dagiti video kyan iti highway. Abuan, ijay kayo langan na mapanaguper. Saan kat nga iti babalayaw, no makadisturbo kayo kadag iti karubayaw. Amukmat, kagawad masong, may saka kuto-kuto iti video kibar. Isan mo ta, Chairman, da kayo mat. Sagpaminsyam laang mat. Tal na ka man. Iso ti reklamo ni dignakin ka. Ibos mo ti honorarium mo ijay. Saan mo? No, Chairman, husto ti kunayaw. Iso ba ya? Nasayat launa na iti putaran tayo a barangay ordinance. Tapno aglay lumad lang iti sobra ti panag-sounds da. Kas kanimang kulas. Wayne, adon ti reklamo kontakin ko na. Siyak ti maysan nga reklamo. So siya kunti mang-emotion iti da ita agakat. No pa'y kasta. Agaramid tayo pa'y nga muna iti barangay ordinance may papaniti da ito'y. San tayon nga urayan nga adu pa'y tagreklamo sakbay nga agtignay tayo. Sulpeng mat ngamin da kita. Kaslaawan kaaruba da. At dapay aramid da, Chairman. Kunwari nga the birthday. Awan, Chairman, kunwari, agkakandadan to iti birthday song. Dahil tati lisensyada nga agkanta kan agiinumot na. Intun kuan awanin aridenggan. Isupay Aglalaok to tinagdudumang istorya kantay silang wano sintunado akanta. Iso nga rod nga ita, mangputar tayo ti barangay ordinance amang regulate iti dayta. Ta makapasuron nga ramid dagitan. Naglawag nuisance dayta. Nang runa no sintunado kan trying hard tayag kanta. Nadamok na ordinansa kasta di may sa syudad, Chairman. Kasta kaday. Iso tinawagan na iti silent night ordinance. No, sanak nga agriraw. Ay ka alang arot-arog yan tayon. Kat si kanti mangi daolo kagawad domeng. I-second demotion ko timotion mo. Masaya may paranglangan iti General Assembly meeting ti Barangay Ordinance a pinutar mi ti Barangay Council. Nasaya at Naparipaso mo ni tatang iti gayem na asanggol niyang bayan. Tila unay multa no agdamang labsing iti dayto. Husto, tapnawan ti disturbo arabrabi iga po iti nakapigpig sa sounds. Nembag ko maano sounds. Saan may noise? Isupay Saan ko maparikot no saan unay anapigsa. Tirigat na. Very proud to pa di agkanta nga oray super sintonado matlag. Kanrong timing pa. Sakat naglaan pa ti boses na. Po? Nakasaotay golden voice nga asawak. Sana pa naglastog. Singer but ato'y asawa. Amok
San ko lang pangpangag tanarigatan. Ado ti maawanan iti trabaho a singer no may scout at ibusis ka. Agkanta ka man nga ron, Dom. Kaya't mo. Sige man, Dom. Tapno kay kayat ka pa'y. Anya ti kayat mo kanta. Ay, syempre, tay makapasalibukag matrik na. Tay makapa-in love. Anya. Tay old love song ti kayat ko. Paisaw. Kayat mo denggan ti kanta. Alan, sige, agkanta ka. Kat agsangirakan ka. Sapay arako. Pagustuhan ka man. Ti kunam. Jak amaw ti kumanta. Saan ka pa'y nga minanangag nagkanta nga ura iti video okay lang ka? Ay, kunang arudan. Jak kayat ang madiscover da. Tading tukot ado ti maawanan iti trabaho a singer. Nagadula. Kit din. Ala, kumanta ka nga ro din, Anto. Da kayo man ti pagdamagak na nasufeng. Anya day tadig na. Naawat ka din da chairman gusting ti honorarium da. Katun mo. Adain niya wat ni gusting din namin sa nakalman. Anya, sa awan inyawat kanyak ni Masong. Kuna nangawan pa'y honorarium da. Ay, nagluko na kagawad. Di na ibaga na ibusmanan iti bidyok yan. Nga taa. Ay, no kasta, kasaritak ni chairman. Kanti barangay treasurer adida itid kan kuana. Ay katun Wano saan, ibagam akadwam to ang mga wat. Bayam, ibagak kiniti surira. Ay, uwan na nasufeng. Isutkid dawag kan chairman. Wan mo't tanong mabalen saan mo't arumbang nga alaan tay asawa ti honorarium tay may sa akagawad. Ay, maawatak mat dayta na nasufeng. Adda akto no awaten na tapno saan manen amapan iji highway. Ay, salbagkat na kita akagkagawad. Yibus dan ti honorarium da iti no sa dinuladitan. Bidyok yan kaskada no sa dinuladitan. Ay, Wan nga ron ana. Awan pa yun maiapoy me. ay, uday, nalabas datan. Ngalabay ibagak kente surira adi na i-release ti honorarium nila kay Mao no awan ka. Ay, agyaman ak ana nasufeng. Tano saan nga agnakam? Siyak pa'y amismon ti mangipaikat kan kwa na akagawad tapno agnakam. Agsapul ka iti sabali at trabaho, Masong. Nagdamot trabaho. Anya ko ma? Timang bakbakal iti mikropono iti bidyok yan? Saan mo't Apay, ti kinakagawad ko, saan na trabaho tayo jay? Itang-tangsit mo dayta. Yakit din na ya. Naimbag kumamat, nuyawat mo kanyak. Ngam tirigat na. Ipan mo mat ibo siya bidyok yan. Handan samat ngamin babae mijay. Unya baba nga ibagbagamot. Apay nga rod nga agupar ka ijay. Kat maibos pa yan ti kwartam. Sagpabinsan mo't lang, bakit? Iti sumaruno. Awanan maigganam nga honorarium mo. Anya? Isus! Aramid ka digna. Ti ko na ngam uray kusing. Awanan maigganam kagawad Masong. Di ko na, mitadakan ka. Kan iti sumaruno nga elections ti barangay. Siyak ti mangi kampanya adida kan ibutos pay. Agyaman ka tanay postpone ti barangay kan SK elections inton December daytoy atawon 2022. Ay, sustig na. Siya ka mismo ti mangiwaragawag iti maday nga aramid mo. May isa ka nga irresponsable nga asawa kan ama ti pamilya. Ay, saan ka nga aramid? Aramidag, timbagak. Sana ka mangrabrabak. Sus! So adandanin agibos dagiti nararagsak nga aldaw mo. Sinalbag. Ay, hasino mat nga mintisan amaluksaw, Chairman Gusting? Maawatan da kamat kit di adig na duldog ti asawam.
Kagawad pa imot nga raw. Iso nga rod, chairman. Iso tulungan da kuma. Kusayam gidain, nawan sirbi ng asawa. No agkam-kam mali, chairman. Siya kung timangi reklamo kan mayor. May turid mo nga ramidan. Uwan, chairman. Ay, kuto-kuto talaga ti video kibarta asawa. Wala na. Sino ba iti mangibultos king kwa na inton madandanon ti barangay eleksyon? Sakto pa iti mangi kampanya di dan ibutos ta saan apagwadan nga agbalin nga opisyal. Anya. No mabalen, masiro pa ikat kumatap no agnakam. Kan adda ehemplo dagiti pada na akagawad nga awan ar-aramidan na no diti agbekkel iti tengedan a botelya. Sayang laeng. Tasan na tuloy ita at 2022 ti barangay kan iske eleksyon. Wan nga rod, chairman. Gusto ka? Puera de los Buenos. Ado kadagiti nakatugaw ita a barangay officials. Ti awan manen mar-aramiden da, winor-aramiden da. Manipon na amuandaan na ipospon ti barangay kan iske elections. Chairman. Ultimo pa nag-duty da dito barangay. Dapat di tumami daw. Nalaing dalangi tirugrugay. Nga mitaawanin. Ultimo regular meeting. At dapat hindi na masango ti umay. Iswa. Ay. Masayangan hak. Ken naupayak ta saan anatuloy ti barangay ken iske eleksyon ni Taal Tawan. Chairman, Muntakman. Apay kagawad masong. nidig na kamkamaten nak. Anya. Pangasim, Chairman. Ay. Lumar ka! Pagkalalaki! Andetan, Chairman. Tulungan nak kuma. Di nakarakupan. Iipatandak kagawad. Di nakarakupan kansan kang aglingad kanya. Ang mga nusyak ti mamanso. Pagkalalaki! Awan sir-sirbim nga asawa! Ay, Kawad ka pa imat nga ron! digna, apay nga men. Anyat na pasama kaya. Ko ngamin, Chairman, nakita nakasiksikitak nilay ka, ije bidyok yan. What? Pumanaw ka di talikudan ni chairman! Malmalwan ka! Masong umibot ka kanya. Ang mga nusyak ti mamalaw. Chairman, tulungan ako ba, Chairman? Tulungan nga. Duldog ka mo ta kagawad. Ibatan na. Data. Sige, digna. Makamuka ni ta asawa. Urek ko saya. Mawan bibiyang kon. Sige. Pagnak mag... Kata, sige, bay. Andayan! Ikaw, gusto ni gusto na. Houston! Imanukin ka na ito'y pato! Taray, Masong! Takbo habang may lupa! Ay! Masong! Di nakita na yan! Kung gunama, ganabam na ita gagawad masaong. Ganabam. Ay, salot. Tagailip man. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.